Kako ide utakmica? 3-1 za nas. A? 3-1 vodimo. Dobro. Kao da sam gledao. Nemoj nikom reći da nisam gledao. Može se ovako, jel? Šta ima unutra? Samo voda i ulje, jel? Ili? Joj, voda, ulje, vino, Wow. začini i tako. Odlično. Dobro predjela. Gdje si bio to sada? Dobro. Pasno, da. Nažalost. Dosadan si. Dosadan si. Smetnju. Vidi snimi nego kao konja. Evo, hoćete? Ajoj. Pobjegao je. Vidiš, ovo je live snimka. Cijeli svet te gleda. Bok. Hello. How's it going? Ne to na Mađarov. Englez? Ne to Mađarov. A? Samo da ne budemo na TikToku je. Zašto? Ovo ti uživo. Ti si zgodan.